turabasuhuje inshuti zacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuko bisanzwe ni kuri Grace TV. Turabasaba gukomeza kudukurikirana. Imana ibaho umugisha kuko uwo mugisha w'Imana twese turawusangiye. Turakomeje, turi mu kiganiro mwatangiye gukurikirana citwa ngo ni Kristo ukwizera kwacu. Ni ikiganiro twavuze yuko kizafasha abakristo kandi nanone tuzabonamwo abatanga buhamya batandukanye n'abavuga butumwa batandukanye. Ni muri urwo rwego uyu munsi tubafitiye umutumirwa kandi umutumirwa w'ingenzi mu bihe turimo. Nkuko mubizi muzi yuko umuryango wa Apotre Dr. Paul GITWAZA babuze umubyeyi, kandi si umubyeyi wabo bonyine, ni umubyeyi wacu mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Rero hano turi kumwe n'umutumirwa, ni umwe mu bana be, agiye kutubwira mu ncamake umubyeyi wabo kandi atubwire uburyo yitabye Imana ndetse na gahunda zihari. Ibyo nibyo tugiye kuganira, ariko nanone ntitwosoza tutavuze kuri Kristo shingiro ryo kwizera kwacu. Ese nubwo bari mu bihe bikomeye, ni ukuhe kwizera bashikamye umwo kugeza n'uyu munsi kabone nubwo bari mu bihe bikomeye? Rero turi kumwe n'umutumirwa, reka tumwiyegereze. Muraho pasiteri? Muraho neza. Muraho. Ni amahoro? Ni amahoro, turashima. Ariko reka tubabwire ngo pole sana. Asante. Turabizi yuko muri mu bihe bikomeye. Kubura umubyeyi burya ni ikintu gikomeye. Umubyeyi nubwo yoba afite imyaka myinshi, ariko ntabwo umubyeyi atazaryohera umwana. Nta nubwo umwana uburyohe bw'umubyeyi bumushiramo. Rero ni muri urwo rwego tubihanganishije. Imana ibaho umugisha. Ariko reka tugusabe utwibwire kugira ngo abadukurikirana bakumenye urinde. Murakoze cyane bayobozi ba Grace TV kuba muri kano kanya mubashe kugafata kugira ngo tubashe kuganira. Njewe ugiye kuganira namwe nitwa NYAHOZA NEZA CONSOLEE. Nkaba ndi umukobwa w'umuhisi Pasteur Kajabika. Nkaba ndi umukobwa w'abasinga, nkaba nshatswe mu Nyakarama. Umugabo wanjye yitwa Mukwiza Laura. Tukaba dufite abana batanu. Muri abo bana batanu dufite nk'abakazana babiri n'umukwe umwe ndetse n'abuzukuru batanu. Rero nkaba nshimye Imana kubwo kuganira namwe muri kano kanya. Murakoze. Asante sana, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Nta wabibona ko ufite abuzukuru. Urabona ukiri muto cyane. Imana yaguhaye itoto. Imana ishimwe cyane. Uvuze ngo umuhisi Kajabika yarinde kugira ngo abantu bamumenye. Abantu benshi iryo zina barizi mu muntu w'umukozi w'Imana woba waratangiye ubutumwa bwiza, yarahamagawe mbere kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza mu bandi bakeya bari batangiye mu bwoko bw'abanyamurenge mu misozi miremire yo muri Sud Kivu. Ubona wari muri bamwe ba mbere bashobora kuba barakoze umurimo w'ivugabutumwa muri iyo misozi. Rero ubu ngubu niwe umbereye papa. Imana ishimwe cyane. Ndumva ari umubyeyi wacu twese mu buryo bw'iyobokamana cyangwa mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo uwitabye Imana wo turimo tuvuga uyu munsi ni wari umudamu w'umubyeyi Kajabika. Uwo witabye Imana se ari we mubyeyi wawe, mutubwire gato yitwaga nde? Ese yabyaranye abana bangahe na muzehe Kajabika? Yabasize n'abuzukuru bangahe nimba ubyibuka? Mama yitwaga Lea Namusabaga. Akaba yari umubyeyi wabyaye abana benshi 11, ariko ubu tukaba dusigaye turi abana batandatu. Urumva ko hari abapfuye batanu. Yego, muri abo bana batandatu twese twarashatswe n'abahungu barashatse. Sindabaharura neza, ariko abuzukuru n'abuzukuruza bari bageze mu bantu 88. Rero tukaba dushimye Imana ko yamuduhaye akaturera akatugeza muri iki gihe.
Imana ishimwe cyane kugira ngo umuntu ageze abuzukuru 80 Imana iba yarakoze ibikomeye cyane. Rero kuko twabivuze mwavuze kuko umubyeyi yitabye Imana, watubwira mu ncamake uburyo yitabye Imana kugira ngo abantu babimenye, kuko abantu bose amakuru ko barayumva ko uyu mubyeyi yitabye Imana, ariko se byagenze gute mu ncamake? Mama yarwaye mu kwezi k'umunani ku 2020 icyo gihe yafashwe afatwa n'indwara yo gukama amaraso mu mubiri. Yafatiwe mu Rwanda, bagaragaza kumuvuza mu bitaro bitandukanye kugeza ndetse no muri Roi Faisal. Aho hose bagendaga bamupima ariko ntibabone indwara, ariko uko amaraso akamye bakamujyana bakamutera amaraso, yamara iminsi 2 akongera agakama. Noneho bimaze gukomera tubona ko ari ngombwa ko twakunguruza ku bitaro biteye imbere kugira ngo tubashe kumenya no kuramira amagara yiwe. Nuko niko kumuzana i Nairobi muri Gakani Hospital, niho yaragwariye. Yashitse ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere aje ku bitaro, ariko yaje nyine ababaye afite intege nkeya kuko yavuye mu bitaro guterwa amaraso, ubwo aje kuri aeroport. Ageze hano muri Gakani Hospital bakomeje baramuvura mu by'ukuri kuko bashoboye, ariko ikibazo cyabayeho nuko bayebewe impamvu akamaye amaraso. Kugeza uyu munsi wa none yatabarutse, yagiye bataramenya ikintu cyatumaga akama amaraso. Bagerageje gufata amaraso bayohereza mu bitaro bikomeye byo mu Bihindi, ahandi bayohereza muri Amerika kugira ngo barebe ko babona resultat, bamenye réellement igituma akama amaraso, ariko ntacyo babonye. Mu by'ukuri bakomeza babona za negative. Rero mama akaba yishwe n'indwara yo gukama amaraso mu mubiri. Ndabona ntako mutari mwagize. Imana ibaha umugisha, inshingano z'abana ku mubyeyi mwarazikoze. Imana ibaha umugisha rwose. Rero uko mubivuze, umubyeyi yaguye hano Nairobi, rero turabihanganishije. None mu ncamake ni izihe ndangagaciro zarangaga umubyeyi? Kuvuga indangagaciro z'umubyeyi yaba ari nyinshi, ariko ikintu namubonanye gikomeye gishobora gusumba ibindi byose nshobora kwiyumvira, mama yakundaga abantu. Nta kekeranya, ndibaza ko nta muntu n'umwe waraye iwacu cyangwa washyitse iwacu mu rugo mama hari ngo abure kumugaburira. Mama yaragira ubuntu bwinshi cyane. Yagaburiye abanyamurenge, yagaburiye abatari abanyamurenge. Umuntu wese wamushyitseho yagombaga kumugaburira, akamenya ko yariye hasi. Uwo niwe wari umunezero wiwe. Ikindi cya kabiri, yakundana n'abantu. Mama yakundaga abantu cyane. Ikintu cyamuranga cyane, nta buryarya yagira. Mama yakubonagaho ikosa akakubwira ngo umwana wawe wakoze iri kosa, ibi n'ibi bireke, kandi bavuze ngo ni ibi n'ibi wakoze, rero ni bibi. Akakubwiza ukuri, ntaguhishe. Iyo ni sinye igaragaza urukundo no kutagira, navuga ngo amakarakiteri cyangwa se ingeso zimwe ziza zikunda kuba mu bantu batandukanye. Mama ntiyicaraga ahantu ngo atangire avuga umuntu, ntibyabaho. Iwe yamenye ko wakoze ikosa yaraguhamagara akakubwira ati iri kosa wararikoze, iri niko nabyumvise. Waba uvuze ati yego, akakubwira inama, kandi uhakana naho akamenya ukuri. Rero yari umumama watubereye umubyeyi, kuko yatubereye mama yatureze, kandi yari umubyeyi ukunda abantu. Ikindi cyongeyeho, mama yarazi gukora. Mama yari umukozi. Yari umugore ubyuka kare agakorera urugo rwiwe. Yari umuhinzi. Mama yarahingaga na papa, bagahinga mu buryo beza, mu buryo bagurisha, mu buryo bagaburira n'abantu bose bashyitse mu rugo. Akaba umukozi. Mama yaracuruzaga. Twamaze kugera muri secondaire
arahaguruka. Ni nkaco kibazo nari nshatse kukubaza cy'amatsiko. Ese urugo rwa Andrea Kajabika umaze kuvuga aho rugeze ubu ngubu ni uruhe ruhari uyu mubyeyi Leya ari we mama wawe ubona yatanze kugira ngo umuryango wa Kajabika ubugeze hano? Urakoze cyane. Ubundi abafaransa baravuga ngo inyuma y'umugabo ukomeye haba hari umugore ukomeye, kugira ngo papa abashe gukora imirimo yose y'Imana yakoze akaba umuntu w'umugabo kandi akaba intwari kugeza n'uyu munsi arimo avugwa nuko mama yamufashije. Iyo mama atari kumufasha umurimo w'Imana ntabwo yari kubishobora kandi yari kunanira, ntabwo yari kugera ku ntego, ntabwo yari kubigeraho. Rero kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana mu bihe bigoye no mu bihe bitari byoroshe, mama nuko yamufashije. Nukuvuga ngo barafatikanyaga imirimo yo mu rugo bagasubira bagafatikanya n'itorero. Rero bigatuma papa aba umugabo ukomeye kandi wubashwe kubera yuko hari umugore umufasha kugira ngo abashe kubandanya ya mirimo yiwe ayikore neza. Rero mama yaramufashaga. Ndibuka mu by'ukuri imirimo yo mu rugo barayikorana nko guhinga, barahingana, mama yaracuruzaga kugira ngo tubashe kwiga, harimo uruhare rwiwe kugira ngo tubone za minerval, harimo uruhare rwiwe yaratangiye aracuruza kugira ngo tubone za minerval zo kwiga. Rero kugira ngo itorero rishe imbere ntiyigeze abangamira papa, ngo abangamire umuhamagaro wa papa. Yego, barafatikanyije mu muhamagaro wa papa. Mama arawumva awuhagararamo, ahagarara mu kibanza koko cy'umufasha, kuko hari benshi bahamagarwa bamara guhamagarwa abagore bakababangamira cyangwa abagore bagahamagarwa abagabo bakababangamira cyane rwose. Iwe nukuvuga ngo yakinguye umuryango wivuga butumwa neza cyane, ndetse aba n'urugero. Ego, mu buryo bafatanyaga muri byose. Papa nubwo yagendaga mu butumwa yarazi ko umushitsi uza mu rugo arafatwa neza, yarazi ko nta kibazo ahura nacyo kuko yasize mama. Bivuge ngo mama yabaye inkingi ikomeye yo gukora mu murimo w'Imana kugira ngo uyu murimo w'Imana cyangwa urugo rwacu rube rugeze aha rugeze. Imana ishimwe cyane. Rero tutaragana ku musozo wenda turebe gahunda ziri imbere aha ngaha. Turabizi kuko dufite umubiri w'umubyeyi wacu ukiri hano tutarawushingura. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye kandi kizage hungabanya abantu. Rero ikibazo ca mbere mbaza, ijambo ry'Imana riravuga mu zakozwe n'intumwa 13:36 ngo Dawidi amaze gukora imirimo ye mu gihe cye ngo arasinzira asanga basekuruza arabora. Ese nk'urubyaro rwa Leya namusabaga ntaremo rumufite yuko hari umwenda apfanye w'ibyo atakoreye Imana? Urakoze cyane. Icya kabiri uze kubisubiriza rimwe. Ese umubyeyi wacu Leya namusabaga murabona ko ari uruhe rugero asize ku bandi badamu b'abakozi b'Imana muri iki gihe? Yego. Icya mbere, ese murabona hari umwenda asize ku bijanye no gukorera Imana? Urakoze cyane. Mama nta mwenda asize. Uti impamvu twabanye nawe mu bihe bya nyuma turaganira, aratubwira ati nta mwenda mfite, nta mwenda w'umuntu mfite, nta n'ikibazo n'umuntu ufite. Ati ikibazo mfite gusa ndavuga umwenda wo mu buryo bw'umwuka, kuko Imana iyo ishize umuntu ku isi imuha task ibyo agomba gukora. Zarangira nka kwa kundi nanivuze mu byakozwe n'intumwa ngo amaze gukora ibye mu gihe cye arasinzira. Nibyo nari nshatse kubaza, si umwenda uri fiziki. Umwenda navuga mu buryo bwo gukorera Imana ndavuga ngo ntawo ajanye. Yaratubyaye turi barindwi, imfura yiwe yamutanze gupfa ariko yapfuye ari umubishopu. Umukurikira ariho nawe ni umupasiteri. Uwa gatatu ni umugore nawe ni umupasiteri. Ndagira ngo ni wewe? Oya, ni mukuru wanje. Kesiya ni umupasiteri. Nanje ndi umukozi w'Imana, n'umuhererezi kwa data ni umuapotre. Mbese mu by'ukuri navuga ngo impano bari bafite
baraziduhaye nta na kimwe bashobora kuba barahagaze imbere y'imihamagaro yacu. Kandi iyo dukora umurimo w'Imana kenshi njyewe nkunda kwigana ibyo nabonaga iwacu, nibyo bizabimbera urugero rutuma mbasha no gukora umurimo w'Imana. Rero nkavuga ngo mama nta deni basize, kuko icyo bagombaga gukora mu gihe cyabo baragikoze. Imana iguha umugisha cyane. Icya kabiri nari mvuze ngo ese uyu mubyeyi ni uruhe rugero asize ku bandi bagore b'abakozi b'Imana bariho muri iki gihe? Okay, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Urugero rukomeye mama asize urugero rwo gukunda gukorera Imana. Mama ashaje yaragifata amasengesho yo kwiyiriza iminsi 40 akabishobora. Nta munsi n'umwe habaye gahunda yo gufunga kutarya ngo umuntu asenga Imana yigeze ahagarara rimwe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nshobora kubwira abandi bagore b'abakozi b'Imana, mama yafashije papa kugira ngo ku ntego yari yarihaye yo gukorera Imana. Mu buryo yaramufashije araturera, itorero ry'Imana aribamo. Ndibaza ko n'abandi babizi nta mugayo papa yagaragaje mu murimo yakoze. Niyo mpamvu navuze nti impamvu atagaragaje umugayo mu gukorera Imana yari kumwe na mama ubasha kumwuzuza akamufasha mu byo adashoboye, mama akabishobora. Rero nk'urugero rwacu nk'abagore, ikindi mama yarafite gihambaye, mama yabanye n'abakazana biwe, tamukazana biwe, tamukazana n'umwe yabanyeho nabi nawe guhagarara avugana n'umukazana cyangwa gakamba umukazana. Ikintu cyantangaje agiye gupfa twese ko abakobwa n'abakazana yagiye adusigira inka mu mafaranga, abasigira inka mu mafaranga. Idolari yaravuze ngo buri muntu azafata idolari jana cyo gihe. Muri make ntawe yasumbanyije neza. Nta numwe abakazana biwe natwe twese yaraturesheje araduha. Bivuga ngo twese yaradukunda cyo kimwe kandi yaradufashe cyo kimwe. Ivyo nkabishimira Imana, kabwira abandi bagore bameze nk'abo babakozi b'Imana, biradusaba korohereza abagabo bacu nimba aribo bafite vision kugira ngo bashe kugira ku nshingano ya Imana yabahamagariye. Amen. Imana ishimwe cyane. Ikibazo cya nyuma, umuryango wabuze umubyeyi uba ari umuryango uremererewe n'ibyo bihe, ariko mwebwe muri abakristo nkuko nabyumvishije uhereye ku mukuru ukageza ku muto n'abakozi b'Imana. None ni bihe byiringiro mufite uyu munsi kabone nubwo mwabuze umubyeyi wanyu? Ni ukuvuga ngo umubyeyi ari we papa yarapfuye, Andrea Kajabika uyu munsi mu buze mama ari no mwari musigaranye. Ni bihe byiringiro mufite kuri uyu munsi? Ibyiringiro dufite bikomeye njyewe cyane cyane nuko yabibye imbuto nziza mu bana no mu buzukuru. Ni ukuvuga ngo yabibye imbuto tudashobora kwibagirwa. Mu buzukuru wohamagara umwuzukuru wibuka mubaza ati mbwira kaka, ashobora kukubwira ati iki niki nakibonyeho kuri kaka kandi nanjye nzagikora, nzakizirikana kugira ngo umere nka kaka. Adusigiye imbuto nziza kuko yadusigiye urukundo, adusigiye imbuto kubera iki yadusezeye neza. Twarasezeranye neza nk'umubyeyi, mu by'ukuri bituma imitima yanyu ikomera. Nicyo nshaka kuvuga, imitima yanyu irakomera kuko twarashyitse tumaze kumushikaho ko yari ku bitaro aratumenya, aratubwira ati mwaje twaje ni bande bishaka kuvuga ko atageze igihe abayoboye. Yaratumenye twaranaganiriye, mbese asa nkaho arangije urugendo. Navuga nta deni na rimwe mama yadusigiye. Rero imbuto adusigiye ni iyi, tuzohora tumwibuka, tuzibuka imico yiwe n'umutima wiwe. Yagiraga wagutse kandi mu rugo rwacu atarobanura, atavuga ngo uyu ni umukazana uyu ni umukwe. Twese twari turesha mu rugo iwacu mu buryo ubona ko asize ikintu gikomeye cyane tutazoshobora kwibagirwa mu buzima bwacu. Kandi igigutangaza, uwo muntu wakoreye Imana yapfuye ataravuga ngo zapfa, yarakizeye ko nzokira kubera yuko yabonaga ari mu maboko meza kandi abona ko icyo dushoboye gukora turimo tugikora.
Imana ibaha umugisha cyane. Ni ukuvuga ngo uvuze ko imbuto asize yayibabibyemwo igera no mu bana banyu, apfuye yari afite abuzukuruza, iyo mbuto iri no mu buzukuruza. Imana ishimwe cyane kuko yakoze imirimo ikomeye. Hari ikintu nshaka kukubwira, ikindi kintu nabonye gikomeye. Papa yarapfuye, yapfuye atabonye amako y'abuzukuru. Papa yapfuye abonye ubwo bw'umwuzukuru bumwe, ariko abandi bose barenga 10 mama yarababonye. Abo bose yabahaye inka, bose yabahaye inka. N'intwari kandi bivuga ngo yaraba mu rukundo. Navuga ngo mama tuzahora tumwibuka, kandi imbuto yabibye ntizabora. Natwe dusigayeho kugira ngo dusoza kugira ngo tuje mu bijanye na gahunda. Ese mama wawe urabona ari umuntu w'umuryango wanyu gusa, cyangwa n'umuryango n'uw'abasinga, cyangwa n'uw'abanyamurenge, cyangwa n'uw'isi? Umuklasa mu ruhe rwego? Mama muklasa nk'umubyeyi w'isi, kuko yabyaye mu mubiri abana biwe ni twebwe nk'abanyamurenge, ariko mu mwuka yabyaye isi yose, kuko imbuto yavuye mu nda yiwe y'ubutumwa bwiza bumaze kugera ku isi yose. Icyo rero ni ukuvuga ngo ni mama w'isi. Naho niho nashakaga ngo ugere. Ni ukuvuga ngo ni umubyeyi ufite abana ku isi hose. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo afite ubuhamya bwiza n'imbere y'Imana. Imana yacu ishimwe. Reka tugane ku musozo. None gahunda y'imihango iri imbere aha iteye gute? Mu ncamake niba hariyo mufite mutubwire, tube nk'abamenyesha abantu uko ibintu bimeze. Murakoze cyane. Gahunda uko iteye ni uku uyu munsi turi kuwa kane. Turi kuwa kane. Hari amateraniro bateguye muri Gestemani Church. Aho ngaho turahaterana uyu munsi kuwa kane. Ejo kuwa gatanu narimo numva bavuga ko dushobora kandi guterana muri Umoja Harvest. Rero kuwa gatandatu turibaza ko twaba ari umunsi wo kwegeranya ibintu byose, gahunda zose kugira ngo twitegura umunsi wo gushingura. Ni ukuvuga ngo gushingura ni kwa Mungu, noneho niyinga saa 5 nibwo tuzoja kujana mama ku buriri bwiwe aje akaruhuka. Ariko hagatangwa kuwa mbere naho, kubera yuko bisa nkaho kuri hariya kwirimbi nta mwanya uhari, tuzokora iyo mihango. Ariko kuwa mbere bazobamenyesha aho tuzahurira. Abantu bose bashaka kudufata mu mugongo, nico gihe hazaba muri make dukora nk'iteraniro ryo gushima Imana. Rizaba ririmo abavuga butumwa se? Bazaba barimo, turi kumwe na Apotre GITWAZA n'abagenzi biwe bamwe nizera ko yatumiye bo muri iki gihugu, bazoza kudufata mu mugongo. Ndetse tukaba rero tuboneyeho n'umwanya wo gutumira umunyamurenge wese uri muri iki gihugu, dore ko mu by'ukuri Imana yashimye ko mama aryama ku butaka bwa Kenya. Kandi tukaba tuwasanze abavandimwe ari mwebwe abanyamurenge bari hano benshi, ndetse n'abandi bakenya bashobora kuba batuzi kugira ngo babashe gukora uwo muhango. Icyo nacyo navuga ngo ni ubushake bw'Imana, kandi mu by'ukuri navuga ngo ni umupango w'Imana, ni gahunda y'Imana. Kuko kugira ngo mama aze apfire hano abariho ashingurwe n'abantu benshi mu gihe cya COVID-19 mu buryo bugoye, ariko mama akabona bamuherekeza benshi, byaba ishema kuri twebwe kandi byatunezeza. Rero tukaba tubatumiye bene data, twifuza ko muzaza kudufata mu mugongo, kandi ndizera ko muzoza. Turi kumwe. Turagushimiye Pasiteri. Twari kumwe na Pasiteri CONSOLEE, akaba ari umwana w'umubyeyi witabye Imana Leya namusabaga. Yari arimo atubwira gahunda no mu ncamake y'ubuzima bw'umubyeyi. Rero Pasiteri turagushimiye, kandi nanone turacari kumwe, tuzagendana namwe muri uru rugendo kugeza kuri uriya munsi wo kuwa mbere. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane.